Ladies and gentlemen, from the Philippines. Imyak? Oy, kanisya. I'm sure kung wala lang pandemya, malamang kanisya, nanap po ni siya dito. Nana ni siya dito ron. Nana siya mismo dito. Asa ni gihimo ang, asa ba ron gihimo ang kuwan? Tanawa? New York ba ron? Wala ta kabalo kung New asa York, sa sa lagi ato Indahag. ako gusto na ko puli pangutanon siya ba ngano nga aside nga naay pandemic ha Oh. pero ngano samot dapat nga naay pandemic nasa balay ang mga tao gatutok og maayo ron kang rabiya ano ta dapat tama. di ba inana anyways Kanisya, international pageant photographer ni siya. dako kainin dungog namo nga makauban dire sa gahi ni Bay kay Yes. ngano man international pageant photographer unya critic pud ni siya. O perminti Beauty kini sa critic. muuban, perminti ni sa mga atong mga kandidata. Nasa Ato, Zoom karon mga kagahi wailain si Jory Rivera. Joy! Good morning! Good morning, Jor. Good morning, Bernie, and good morning, Art. Yan, good morning sa imo diha. Murag Ah, ang imong background pa lang Jor ba? Murag ikaw na gyud ang Miss Universe. Corona yung corona. Ready na good for the 8 p.m. Jor, telecast. tama ba mi Jor kung walay pandemic karon? Napo ka dito karon? Yeah, For for sure. Nagit ko dito kung wala pandemic because daghan kay travel restrictions and nako karon sa Opol. So I decided na dili na mo dayon because medyo hadlok pod and they're restricting people. na gamay So lang. medyo limited lang ano. Jor Ano- ato ning usala kay kani adi man kahitaan sa ani nga unsa kani nga mga issue pero Lang. kanila mga ato mga observation. Una-una ikaw, you being an international pageant photographer unya in a unsa tawag ani ni unsa tawag sa kanang critic no? You're one of the critic sa mga beauty pageant. Unsay nakita nimo ang kalainan ani karon nga ang reception bitaw kay sa tao sa Miss Universe murag di kayo anak kataas ang iyang energy kaysa kaniadto kang kat og kang piya. Mainly because I think there's an external factor pariha aning kining the pandemic that we're having right now because also less ang exposure sa girls, limited ang ilang time mainly because they're trying to social distance wala physical events kaayo gagmay like compared before the Miss Universe events run for 3 weeks usually. In other words, sige. Kaniyo, as also as a media critic ha, multimedia critic Jory. Meaning to say fault pud ni sa Miss Universe nga organizers ilabi na sa ilahang multimedia nga committee kay hinay kaayo pwede man na siya nga virtual lang ni intatanan ang ilahang mga exposures pero limited O dili kaayo. po babasin na problema lagi ng mga tao karon? Dili ba? Unahon sa nato ng sa mission nga organizers ha. Kay they have to take advantage of this. Amot lang ha kay di man ko unsa na sa mga beauty cure pero ikaw Jory no. Sayang kay mga tao kasagaran na sa balay. Dapat grabe intang exposure nga gihimo sa mission sa on all platforms, social media, sa television. May what can you say? Yeah, ang ako pod is I think they are not at fault because of the situation. Like previous years, good. Like kung muadto ko, I have accreditation as media from the Philippines. Oh. So there are also media from let's say Venezuela, from Colombia, from Russia. So with different media people coming in, mas daghan og different angles bitaw na for people to look at. So this one, it's one-sided because it's coming from the Miss Universe themselves. So less ang exposure, less than limited more 1 week la ilang activities. So Okay. yeah, they don't want to be at fault if something happens na ma-expose ang mga girls to COVID because they're in a bubble. All right. Now, karon unsa sa imong tan-aw Jory ang strength nga naa kang Rabia Mateo nga nay-edge kay huy dai unya na ba yan Usa dai? usa galing ka nagsugod nga year galing Jor nga nagsugod na kanang naagyud kada mismo na sa pageant. 2010 kay Venus Ra sa Las Oh, Vegas. ikaw di ba? Ako first. Makita nimo na aros, di ba? Kang Venus Mura na Ra. ni pattern ba? Grabe mong sa kanil lusot ni bay. Oh, Bahala na. ko sa siya ato mga second, third ba siya si Venus ato Jor? Fourth. Oh, di ba? Fourth So naa kayo na nga murag imo. Bakit mura nakita nimong pattern ba? Sa yes, tama. Kani kang Rabia ron Jor, unsa imong unsa imong feel, imong gut feel ani ron?
ang akong gut feel for her, she has really good chances to come into the top 3 or top 5, but she has to work double time kay iyang contract kusog pod bitaw ang iyang mga kontra. Sa most of her fellow candidates have experiences previously with international pageants like Miss World. Unsay pasabot ni manager pag mo yung kailangan niya i-work o na kailangan isamot pa niya ang iyang Napabay mga tayo, say napabay Pwede ba nato siya ma-text ron nga, uy, baby Rabia, kanang day, ang rampag yun day. I'm sure nani sila yung mga group chat sa mga naditong, uy, kailangan na inganion dapat ana, ha? I think it's more of parang giving out her all, like Giving her all. confidence. This is just the last night, so ihatag na niya tanan ba, she can't be complacent because she's one of the strong candidates. She can't be complacent rapon. Alright. Now, naay mga kuan katong mga niagi ba kanang kita ang atong mga gown medyo paibag ba kanang pahayag gyud ba. Ana. Karon yellow. Dili, ang primero katong pako-pako mo. Like katong daghan kuan ang pod wala. Daghan ang wala maunsa, daghan ang wala malipay kaayo sa performance sa national costume. Murag tungod siguro kay wala po ka dito, Jor. Murag tinuod ba? I mean ha, ako wala man ko kay ako ra akong wife mayo na siya mga pagkumang so ano man ni so muli po ka. Ikaw karon unang tanong mo walay wow factor ba mo bitaw no nganong kana yun ana ba sa mga anang mga butanga. Unsa ba ni ill prepared ba ang Philippine team nato ana or unsa ba gyud ka ni Jor or wala lang si Jory Rivera sa team ni Rabia? No, I think the take on the national costume is a modern take. Dili siya the usual costume bitaw na makita nato like the terno, the Filipiniana, the ethnic inspired like Muslim princesses or igorot na mga banga. So this one is more of a modern take lang na interpreted by the designer. And also I've always reminded people if they ask me na kanang ang national costume is a no-bearing contest. Correct. Okay. So wala siya score. It's more of okay. just showcasing the pride of your country, the Filipino pride, the colors. And also for me the national costume is more about showmanship. Yun pag sa stage. It's also translating and transposing the heritage, the culture, the patriotism into the stage. And also it's too hard to judge mainly because it's always relative. Like for us, kita ra Filipinos nakasabot sa national costume sa Miss Philippines. But for other countries, for them, it's a costume that you have to show, you have to perform, you have to execute. So let's say if a country is like Dominican Republic or let's say Romania, for us, dili ta kasabot sa patriotism of their costumes, di ba? So again, Because walay we don't score. know their background. Walay score to. How about ang iyang katong gown nga yellow sa imong pananaw ato nga kuan? Okay ba? Yeah, the gown I saw photos in HD. Kay it's very detailed and it's very nice. Siguro a lot of people were just complaining nga dili siya nga to ka nice and on because ang nakita sa streaming was different colors, different ano itong kung dili calibrated ang imong screen sa laptop. So lahi ang dating niya kung kuan kaysa katong dito gid sa mismo nga actual. Alright. Unsay strength sa imong tan-aw, unsay advantage sa atong kandidata ani Jory nga kada few hours na lang o few minutes from now na lang yun magsugod na ang Miss Universe proper. Kanang sa mga naminaw na turon at least bitaw makayong pa sila nga hay pwede pa din nubinahan din ni bataan ni. Pwede pa ni. Yeah, I think her strength yun is her perseverance and her determination. Kay coming in as well like sa Miss Universe Philippines, she was not the strongest candidate coming in, but at the end of the day she fought back, she fought hard to win the crown. So so pwede ni murag black horse ha ngana ana ba. Dark so, horse, the same dark with horse. Miss Universe candidates kanang daghan kay gwapa karon and strong candidates, but she's na makita na ko nga she's still confident. Wala siya wala siya kuan bitaw kanang nagpa ulaw-ulaw, wala gyud siya nagpakita og kanang tawag ani kanang wala siya na-intimidate sa mga other girls kasi wala siya nag-alanganin, Miss Universe, no? Yeah.
Uy. in the Miss Universe pageant, it's in power of intimidation yun. Because, you know, when you intimidate one, that's one contestant down for you to, you know. Nay mga kandidata nga nay mga walk na tsunami walk. Oh. Unsay kang Rabia karon? Unsay kuan niya? Factor ba na? Oh, fakturoy kay Actually, na pagkuan-kuan. it's a factor. It's a factor good imong walk. Pero it's just started the naming based on their kung asa sila kikan. And kung I sa ila, think like, jury I think wala ambot lang ba kita nga nasa media no. Murag sayang kay nga i-take advantage unta nimo ni nga situation. Murag kulang kaayo ang media push no para kang Rabia. Ang iyang campaign, ang iyang promotion. Kaya nga naman, ang para, di ba ikaw, I think you will agree with me nga, you have to establish your own base. In other words, Pilipino dapat ang number one yun mo murara. Di ba? Una ka makakita o mga palakpak and applause sa gawas. Murag, di kaayo ana kakusog jury. Unlike sa inyo ikaw experience, you've been a critic, you've been a photographer, makita yun mo kung giun sa pag-package, I think that's the word, no, ang pag-package sa kandidata nga layo pa ang issue, unya kani labi na nga ng mga tao na ara karon ginabantayan kay nilang social media. Samot na yun ana sa imong tan-aw, is there a murag diri pala sa Pilipinas kampante na kaayo nga wala i-consider nga dapat na kay Rara Boys, the Filipino themselves? I think mainly because of the situation sa pandemic, there were events na gi-cancel, like the usual send-off where they invite all the medias in the Philippines, different news outfits. Yeah, I got you, Jory, no? But imagine bisag wala pa activity. Even ang personal packaging lang, ang pagkataol lang ni Rabia, wala kaayo siya, murag wa kay siya mabaligya sa katawhang Pilipino. Sa ako nagikay nimo, she came from behind katong sa Miss U Philippines. Dapat kato palang daan, di ba? Gitodo na nato ang pagbaligya, ang pag-package unta kang Rabia Mateo. What do you think kung ikaw pun ana ang gipadala? Yeah, I think she has been packaged. It's ano lang good, limited lang good karon ang media, mainly because the factors are like walay lain bitaw, like for me when I'm there, na ako'y mahatag bitaw na videos, na photos, and for people to follow. Now that isa lang ang source, so like let's say if you look at all the newspapers, isa lang ilang photo, they don't have different angles. For them, it's not unique. It's not their own story to tell because mainly they just have one source. Oh, isa pud na, no? Oo. Nga medyo Pero yeah, and I think karon lang gyud very limited. Pero for the Miss U Philippines, nga mabaligya gyud maayo unta. Kani lesson nato niya. Let's say the pandemic will still not be over in the next 2 or 3 years, no, from now, God forbid. Pero at least kung every year magyud na natin Miss Universe, di ba, Jory? Dapat at least I don't know, in every crisis man good are opportunities. Kani nga pandemic na mga tao sa mga balay kasagaran, mao ni ang time unta nga gi-feed nato sa information kinsa ni si Rabia, unsa ba ni siya, yan ay mga maalaala mo kaya nga peg, alam mo yon, you know, coming from ABS-CBN nga experience, no? Tapos kana ang kay nato mo sa wala murag na ay blanco bay para sa kuha. Yeah, by mentioning ABS-CBN, so usually manggod, like let's say before ang girl mo lakaw for the previous years, ABS-CBN has specials good for the girls. They have kanang commercials to send her off. There's an interview with Boy Abunda. There's a lot of media appearances for her to boost. Diba? For now, everything is just virtual, so it's totally different. The reach now is totally different. Like let's say kay Catriona Gazzini and kay Pia, ABS-CBN would have a commercial specifically for the girl, like Miss Universe will happen, then lagi sila shoot specifically for the candidates. Unya And there's napo dahil si Sunsilk, si Palmoli. Yeah. Kaniron absent ni tanan kang Rabia, no? Yeah, mainly because priorities sa mga brands are not this time around. Dili siya karang priority ba? Pero Jory, I think kani lesson na naman si Rabia diyan ha. I cannot fault the girl, no? But the team
her own team. Sayang kaayo nga naman gyapon kusog gyapon ang Unilever, ang Procter & Gamble, nagyapon sila diya, nagyay mga artista gyapon, nagyapon na Napag-iba ng mga endorsers, no? nagyapon ng mga endorsers. I mean, kulang kay sag duso bay. Kana ra gyud ako, mao nagisayan ko nga di gani kay nako kay ma-mention ang ilang mga pangalan, mga Rabia, Mateo, mga something ana ba. Kani lesson siguro ni jury ba for in the next nga whether na pandemic or wala. I think ang ato ang mga team sa katong mga kandidata kay unfair kay sa itong mga kandidata nga wala pud kay siya na push by or unsa ba kay gika ilang gikabisihan ani jury ba? Or wala lang yun siguro ka dito jury. Ha? I think ang kuan lang gid karon is kanang limited lang ang exposure. Pero if you're really a pageant follower, I admit na nagyoy kuan bitam there's just not much ruhaha or there's not much kanang exposure which really affected her kanang campaign as well. But if you're a closely follower of pageants, nabiya siya mga small mga shoes. Lagi tanawa ba ha na siya ana. Imagine wala kay siya mag-trickle down sa mga tao. Imagine ang masa mo oy mo viral para nila. Dili man maka-viral ang team. Kay unsa man lang kay na siya, di man na siya objective. Pero once mo gawas sa kay na sa imong page, muadto na dito sa mga katauhan niya, sila na ang mag-repost, mag-share, ana tanan, mo viral na. That's one thing nga wa nato makita ani kang Rabia. Now, here's my another thing. Is it probably because that murag ill-advise kay to o kay naka-advise pud ani nga kanang sobra po kay ka-vocal si Rabia na sa mga pronouncements against Duterte unya taga Iloilo unya close sila sa mga drilon. Wa pa kapud na naapektuhan nga imagine 92% ang trust rating sa presidente, grabe kaayo ang supporters sa presidente unya suddenly na yun ana. Now, I'm not saying na di pwede na mo react. Pia Wurzbach na ay mga pronouncements nga political pod siya nga kuan na mga dapat tarungon nato ni ang nasa gobyerno and then government responded. Si Catriona Gray na po si resulta and then sila Harry Roque defended her nga tama po to himuon na muna. Ang problema ani kani kang Rabia nasa mga pronouncements, political pronouncements unya identified siya with the Drilon camp. Wala kay madunggan bisan pa sa sidelines mga Harry Roque mo nga sige tama po yung sinasabi ni Rabia gagawin po namin yan kundi nga pasagdan lang and mga DDS na nagbash na noon sa yaha. Is that a factor sa imong tanaw Jory Rivera? I think her statement was taken out of context. What she said, actually said I saw the interview was women have potential to be great leaders, and that was her statement. She didn't name names. She didn't put any labels at all. So it was her speaking as a woman. Na she said na women can also be great leaders, and for me that if you put anything out political context, wala man yung meaning because there are women who are great leaders around the world, and even in the Philippines, we have great women leaders. So I think it was taken out of context, and people blew it up. So parang she didn't name names; they just put a meaning into it. Is it probably cause that alam na ng tao, ito kasi ikaw, ganyan, alam mo, you're with these guys, mga something like that. Unya, murag hinay gyud ang iyahang team siguro niya, ang iyahang marketing and imaging team Jory ba sa kung tan-aw kay kung yun ato pa lang na nagbasa iyaha dali man to mga alkontrahan dayon bay ana the silence of the Rabia team or camp ato nga time mura bag take it as is kung unsa ang inyong pagkuan. So isa ni sa murag naka-apekto. I'm just unsa gisgutan nato ni Jory because unta sa sunod kay ato agud ning manok bay kung sa sabong pa bay ato agud ning manok di ba Jory lay ikaw nga photographer ikaw nga beauty critic dito lay pud ba imong feeling may mag ang Miss You Philippines ang imong ginakuhaan bay di ba tanan man pud na Jory di ba ang imong gina-cover right oo so unsay matambag nimo Jory Rivera sa mga
mga dalagita nato, mga dalaging ding nga na ay dream of becoming the next Miss Universe? Well, for me, you just have to strive hard and to pursue that dream. Because nowadays, maragdaghan man channels to be in the beauty pageant, especially in the Philippines. Bawat barangay, bawat city, bawat municipio. And that's where you start. You start small. So just pursue your dream, especially for people na wala gyoy kanang opportunities. So you start small, but then eventually when there's that spark na makita sa imuha, then people will scout you. Jor, As a yes. Jor, unsay pinakakusog nimo, feeling nimo nga makalaban ni Rabia? Kinsa imo ha? Ang kusog is for me Puerto Rico, Nepal, India, Thailand, Si Vietnam. Mexico. Si Vietnam. Mexico. Mexico. Yeah. Nagyapon. Unsay mong kwan criteria, Jor? Pag ikaw sige na maging kadya, unsay kasagaray mo nakita nga pagmutan nako nga kanigindak? Unsa nga criteria mo ginatan-aw diya? Nga makayon ka nga maragpasok ni siya. Kanang for me it will Kay gwapa man ginatanan, no? Yeah. Gwapa man Yeah, it ginatanan. will all boil down you to confidence. Kana bitong when you see them on stage, they're just happy. They did their assignment. Walay hesitations on stage. So no matter what the dress, no matter the somewhere, basta if it translates to the confidence on stage. Bisan pag matakil po, di ba, Jor? Pa! Patay mali lang yapon. Pa! Grabe ang Like ang confidence. kwan ba, confidence good kung if you did your assignment for all the trainings. Do you think enough ang time ni Rabia, Jory, nga unsa para ani ron nga ang iyang confidence mo will be oozing in few minutes from now, bringing the flag of the country? Yeah, I think she's ready. She had her team rally behind her, supporting her. Kaniya credible magini Jory Rivera. Jory, manawagan ta sa mga Pilipino ninintak na alabi ng mga Bisaya. Kay Bisaya ba yan eh? Taga Bisayas ba yan eh, si Rabia Mateo. Banat Jory Rivera. Awhaga Guys, ang tanan. Please support and continue praying for our candidate. No, this is the last hurrah. This is the last night, the final night. So we hope and we rally for prayers good for her to get in. And I hope wala mo nag miss out sa voting because there will be one fan vote sa Lazada app. Dili ko familiar if it's still Kuan pa on. man, di ba? Until unsang oras to? Ha? Namatay Kalimut kuan? ko sa oras. Kaniya mo ang technical director dire, may lang ni mo tan-aw nakabikini, o kabalo unsang oras mahuman. Ana. Bitaw, so bisitayo ang may Lazada app about Miss Universe. Jory Rivera, daghang kayo salamat, international photographer and beauty critic sa mga international pageants. Salamat kaayo, Jory. Jor, thank you very much sa imo, Jor. Walay kuan birthday ni Harold unya. Ay na, manulong ta sa Opol. Sulong, mga kapatid. Kita na ko ilang balayo. Silingan na silingan. Mga silingan, igagaw. Igagaw na. Maraming salamat, Jor. There we go, si Jory Rivera.